na sidin ko masa ay mgiron Allah subhanahu wa ta'ala giyang kuto balas. Imgiron Allah subhanahu wa ta'ala giyang kuto miya mga pipi balas. Nasunsukar residiya nun na keswat sa kanya. Niya pasad. Amay ka magang Allah ta'ala tigo Allah subhanahu wa ta'ala na imugay niya matatangad na magangan niya na tigo Allah subhanahu wa ta'ala na kiswat kad na tigo Allah subhanahu wa ta'ala matarda na tigo mga mufassirun agyang ko to fatarda kiswat ka na kiswat ka meaning ito na gito na kiswat ka na pitero Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. إذن لا أرضى وواحد من أمتي في النار. الله أكبر. Niya kalalay niya untung. Sabab perawatigu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asidin ko kaya tiron walau ta'ala ay magana ko niyan siya siyay. Ay magana rak nagyang ko to abalas. Amatatangkad ni magira ka na ito walau ta'ala nagyang ko to abalas. Na kiswat ako na misa ba pero sa katiru Allah subhanahu wa ta'ala na di ko natigin kiswat amay ka saka taubu saka taubu tigin si iko umatakan pagtawak na matatago ko na raka jahannam. Amay buat tigin ka saka taubu tigin ko umatakan pagtawakan na matatago tigin si isa naraka jahannam na di ko natigin kiswat. Naaya manaw to, naaya buwa ka kiswat Rasul sallallahu alaihi wasallam na sulangan upagtaw niyan, langan umat sa ikong pungumasa niyan taman si ikukurya masa napalid makasud sa surga. Gitu biga kiswat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na ilenyo man aging kanan awi dakan o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sakap kebabayan Allah subhanahu wa ta'ala na inidiin di ino naging kuto akan muginin sa mapia taman sa masot sa kanya. Na apia pan sa giyong kuto inibgiron Allah subhanahu wa ta'ala na mapapadal si ipang ginawa niyan aging kaya pagtaw niya. Mapapadal man siya kung ginawa niya agyong kutawi da kalasagin ka umat o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nadaro pantama na o Allah subhanahu wa ta'ala so kakibubin niyan siya ko Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paso Rasul Allah subhanahu wa ta'ala na piyakimbagin niyan siya ko Rasul sallallahu alaihi wasallam agyong kuto adarpa. Agyong ka adarpa na did sati man ko kaadno Allah subhanahu wa ta'ala melagi sa manusia, melagi sa mga nabi, melagi sa mga malaikat na ded na miya kasuldun siki sa giyang kaya darpa ded na miya kasuldun ded na miya kadapuron mapi ang mga malaikat na inunta na sa Rasul sallallahu alaihi wasallam abadigyanan na tantuanan amya kalala abentugan si iku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngeden tanuman aya ibarat tanuron. Na naibarat ako naging kaya 5-star hotel. Naging na 5-star hotel na mide-mide mga rooms. Pamna mga kuan, presidential suite, mga lebuto, mga normal. Naigda ako na nasika sa giyong kuta puro aging kuta hotel. Na aya tambay daro na $1 million. Let's say $1 million. Okay. Na ayaw mo po kagagaro na so napiragyan. Ayaw mo po kagagaro na so napiragyan. Na iarang tanuron. So Rasul sallallahu alaihi wasallam so Allah subhanahu wa ta'ala na piyaking bagyan niya ko Rasul sallallahu alaihi wasallam aging utadarpat. Sa apiapin sa mga malaikat na desira ng mga panig. Berarti ang tanong sa kitab Aqisatul Mi'raj al-Darqi Sheikh Najmuddin Al-Ghiti. At tigyan si iko masa akyapanik o Rasul sallallahu alaihi wasallam ausu Jibril sa langit. Nasid na tigyan ko masa akyapakataling umayran si iko ikapito lapis sa langit. Na aya kapuruan uto at tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam nas kanin su Sidratul Muntaha. Agyan kaya Sidratul Muntaha na aya tigo mga mufassirun nas kanyan na kayo.
ang ngaran yan aging kota kayo na syajaratun nabk. Ditawatan sukuan yan. English yan, ako sukuan yan. Basta syajaratun nabk. Kayos kanyan, ang ngaran yan na nabk. Diyan kaya nabk na aya akala yan na 500 ragun ay pagalibaton o kuda. 500 years. Tano aging ka na 500 years na nabanan kuhan. Naba tika so kuda na di malalagoy na oriyan na di kawan na dumika. Pagyang po to kuda. Ha? Na miya kang gagaan ni kapalalagoy at dead na targin na palalagoy. Nagdenta naman sa gin kay oras imantok. Tunay oras imantok 8:48. Nagdenta no ko na pakapalalagoy tano sa kuda si ipun siya. Sa gin kay darpalit si Marawi. Napakapalalagoy nga ako nas kanina bukay nga na diska niya ganak. Taman siya pamana one day 24 hours. Kapay na tiron tano mama ko man siya Cebu. Ha? Cebu. Manamiya kang gagawin. Nagdenta ko na within 500 years na palalagoy yung kota kuda na makatingers kanin siya maya kaysa na dito bunyi matinger aging kota kala aging kota kayo sa surga. Syajaratun nabk. Tanto ko mala. Tanto ko maulad aging kota kayo. Askanin su sidratul muntaha. Aya unganan na aya pangala o ungan yan, fruits yan na lagi dagyang kota umoy. Aya umoy na jar. So jar, English jar, okay. Umoy. Amiyama kalala, iunga. Ibarato si isa akuan, ibarato si kubada ka, akala bada ka, na times 5 ang ando, sobra pa. Nakala aging ko to sa timano na unga. Okay. Na aya kala uraon naging kanan akayo. Ha? Suraon, one leaf, one leaf, sa timan na kuan. Ha? Sa timan na tigin, kuan yan. Sa timan, alif yan. Okay. Sa timan na tigin, araon yan, na aya akala yan. Na takadu tugtil hadihil ummah. Ipun na tigin kung masa o Rasul sallallahu alaihi wasallam na taman na tigin si kung masa tigin kurya masa na timo-timo ang Rasul mga tauro agyong ko tataw na dito sa umat o Rasul sallallahu alaihi wasallam na sud na tigin so ketimo kaon akadak liyan na ayat timbang ano to at tigo Rasul at tigo agyong ko to si ko kitab Akisatul Mi'raj na kasapanganian agyan kaya umat sa timang buraw. Sama na yan, naubatan ng pangdagda na may ka 50 karaon na sobra pa, niya kadakad-dakad. Sa kalaagir ko to kayo.